Pai no re te wiki hoki anō ki ngā tohu a te kuini. O tira ki aru tātou i te ao tapere, ko Larry Pā, tā hu rangapū o te māngai pāho, rāua ko Briar Gray Smith, kai tohi rongonui, e tahi atu i whaitohu i te rānei, mō tā rāua hāpai i ngā kaupapa o roto i te whare tapere, mai iho, mohoa nei. I mauake rāua i tā tātou tangata i te whanganui ātara, i a eruera rerekura i te rānei, kia whakarongo ake tātou ki wā rāua kōrero mō tēnei rānui. E ākari tā Larry Pā me tana wānau ei wakanui i te onore nui ko uia ki runga i aia. A e oki ana ona maumaara ki te wā i puta mai tana kiriata tuatai A Sleeping Dogs i te taa o Roger Donaldson. It's particularly pleasing to be there with Roger, and who, was the reason I got into the industry, and Ainsley, who perhaps started out with me. It was great, and Briar, of course, who we worked together on Fishskin Suit, and Ko waka onore tia ia ki te tohu āpia, kei te pai tuawā o ngā tohu iranga o te kāwanatanga o Aotearoa, moana mai ai kei taki kiriata Pouaka Wakata. Working with Muni on Came Out Friday and Billy T and the rest of the team on Came Out Friday was one of my highlights. The whole notion of E Tipu Erea was really important, and the number of young Māori that gave an opportunity really pleased me, and a lot of them still in the industry. Nāna o ki I poipoi te atu kaitaki kiriata, ko riro to'u uanga ara a Ainsley Gardner. On Saturday evening in Wairoa, I told them it wasn't me that gave Ainsley her start, it was my wife Lynn, because Lynn was the one that interviewed a number of potential interns and chose Ainsley to come and work with me. Ko Briar Gray Smith, te atu kaitaki kiriata, kaituhi uki I maingātai me Gardner, ko riro I aia te to'u āpia, mo tana mai ai kaituhi anga kiriata me te ware tāpere. I might argue that Ainsley mentors me, actually. Yes, Ainsley and I, we continue to work quite a lot together, and I have in the past supported her with her writing work, and she's also helped me in terms of her being a producer of screenplays with her knowledge. E no ana ia I roto I te ngākau wakaiti. This award is more about the work as a whole and not one particular work. It makes me kind of proud because there's something in it about giving back to community and to the people of Aotearoa, so that makes me feel really good. Ngā kaiarai o te rāngai kiriata waka ngāau Pouaka Wakata, kua whaka onoretia. Iriwere rerekura te karere.